Thlik Thlok News clear to te chibe ule voin October ni tlaya chanchin thar pon tur kan nei te lo ngai thla ang a chiar tu silram ngaya ama sain chanchin langsar zualte Governor le mi poimo dang ten Mahatma Gandhi pian cham phap voice za somnga paruk na pualin zana an lantir PWD Minister in Aizol khapui chung kong pui siam velatum Dan Kalin West Phailing Video Office Building sakni na lang Pakistan Senator Hui Mustak Ahmed Khan man ani US shutdown na wangin thoktu nuai sarile singa an buai tuna chanchin kim changzo lo ngai thang u Governor le mi poimo dang ten Mahatma Gandhi pian cham phak voisa somnga parukna pualin sana an lantir India nampa Mahatma Gandhi pian cham phak voisa somnga parukna Gandhi Jayanti Pualin Tukin Dar Sarile Chan Vekhan Governor General Dr. Vijay Kumar Singh PVSM AVSM YSM retired le Mizoram Sarkara mipoimo dang tetsuan PUC campus College Venga Mahatma Gandhi lima pangpar da inzana an lantir Gandhi Jayanti Puala zana lantir zinga hian Acting Chief Minister Puvan Lalhana Mizoram Legislative Assembly Speaker Pulal Biak Zama Environment Forest and Climate Change Minister Pulal Khansangale Health and Family Welfare Minister Pilal Rin Puite Antela Anni ba ka hian Chief Secretary Pu Khiliram Mina DGP Pusharat Agarwal le Sarkar Hau Tuludang Tepo he huna hian zana an lantir bok hun man zo hian lar sab le official te chuan Gandhi zia ngai poimo final le wantlang rong bol na lantir nan swasta hi seva polin tual an phiat fai ani PWD Minister in Aizol khapui chung kong pui siam vilatum PWD Minister Vanlal Hanatsuan Aizol khapui kong siam chatna tho thoi ani tur thule ama nge in kong pui siam chu avil tur thu asoi nimina chaltlang lili venga upa teni lomna program aman puina he thu hi minister chuan asoi ba ka bongkon junction traffic jam ti zia turin sarkarin ruwa manna asiam mek thu asoi boka Tuirial Dam mga intopona inland water transport chazok theinan malak mek ani thule amun ma po phailam mit thiam tele Mizoram Sarkar Department sang ten an endik to thu asoi bokani tundin huna Aizol khapui chung akong achena sa leya PWD lamin chala siam antum thule asiam na tur paisa po om thu an sei to a siam chathun mipuin an ngak lel le ani Mizoram Governor in Sairang Railway Station atlo Mizoram Governor General Dr. Vijay Kumar Singh PVSM AVSM YSM retired Nimin Khan Sairang Railway Station toina enfia railway how to te akombok Governor chuan India ram khopui poimo tak te olsam taka train manga thenthe ani ta chulomom ati thu te ain ko le ti changtun zel na tura thei top chu achul thu te asoya rail service mumal le khai laklo mipuita na olsam le him final le kongtin renga ramchung hundang te an ton plak siam konga thei top chuatan achul thu asoibok he huna hian railway deputy chief engineer pu Harijal Malmina chuan Sairang Railway Station technical report lang puilar sapi asilfia Pu Virendra Kumar Mina area manager Madarpur point malak nele asiat tur poimote lar sapi asilfia bokani Dan Kalin West Phailing Video Office Building sakni na lang cheng noi zani som pakhat point pakhat senga West Phailing Video Office sakhar chu MNREGS material component sum mga sakniya soy ania wangin dan kalat sakni na lang Nimina Rural Development and Administration Minister Professor Lalni Loman he building thar ahon na report hian building hi MNREGS material component sumachanga sakniya tarla na niya MNREG Act achanga ensua material component hi he scheme noen hathok kalaya khole manro man ngai omania chumisen sawata na man turati ni na langa video office niza ilho na mga sak ani law awangin dan achanga thlir chuan dan kalnin alang ta ani
MNREGS nuaya na tho na Mizorama dan kala na tho atamin anasa a dan lauhi dan angin kan ngai hial to ani siaha a non-tribal door somruk pahni le license nei lo door som a nimin khan mara students organization chuan chanchin bumi te komin siaha khopui chunga non-tribal door somruk pahni le license nei lo door som thuan soya heng te hi door lo turin mi puyan nge na ni MSO chuan nam him na ata na malak an tum thule zirlai te tan an malak tum dan te an soifia bokani long tlaya faina hapta khar pa in kong zo ani tukin zingdar sarile achan ve khan swasta rally faina kong zo swasta hi seva closing function le cleanliness week opening function chu long tlai aerial pagia nei ania podoni lalwat sanga deputy commissioner le chairman long tlai town sanitation task force chuan kwaliani na man puya P. Margaret J. Vandelrem Moi, District Project Officer, UDNPA Department Long Tai Chuan, Inkom Akai Shuai. Swasta Rally Naya Hian, Pusi Lom Sang Zwala, Sanitation and Waste Management Officer, LADC Kai Shuai na Nuaya, Swasta Pledge Soirwal na Nay Ani. Reels Making Competition Result Puan na le Loman Sem na Nay Niin, Loman Pakad na, Miki Lalrin Puya, Bazar Veng, Long Tai Patnina Joseph Lalming Thanga Chinza Long Tai Chi le Pathumna Christy Lalthamuani Long Tai Chi tani in Thupuyatan hian Long Tai Faina Bai Pui emo man khat dai sarang thatlo na le titlem tura malak na ani Tukina Swasta hi Seva 2025 closing functiona Swasta Rally Neina hian Government of Mizoram Nuaya Department Head le Staff LADC officer le staff NGO le school no pangte antelani swasta rally hi chamari square achanga chanin aerial pagi a topania heminu hian cleanliness week 2025 honna nei chun zom ngal ani Pakistan senator hui Mustaq Ahmed Khan manani Gaza champuina pektum longrual global sumut flotilla anman rualin Heta observer kal Pakistan senator hui Mustaq Ahmed Khan chuman telve ani hethu kan buat seilaya kan sia theidan chuan longrual zinga hian pakhat chi aman loin a to ni na langa abak zong chu Israelin aman 5 vek nia siat ani he thil thleng du lo na khovel hun sang sanga lan tir ni in ram sang sanga he thila inrol tur hian an sarkar an norani Pakistanin ekher sangkhata zaw Turkey nena ramman tiratum Pakistan chuan Karachi Industrial Park ekher sangkhat zeta zawram Turkey nena man tiratuma Turkey chuan helai huna hian aram chunga company te alu tiranga Pakistan nen hian dollar billion nga manvel in sumdon ton na ankal puidon nia soyani Heram in man tir tur hi maktakin athona man tur nia soyania mipuin andu lo he rinani Assam Rifles ten khozola met keze rukle gram zariat somsari tunlaya amananga chutin chengwai bel che somni point paruk pakhat chuang man anmana khozol police kuta an hlanani Assam Rifles hian an thudon bozuin met man tum hian an thoka anei tui ram hnuaya atlan luta atlan luna bor an dap nuwa met hi an mana anei tu chuman ani talawnin tarlanani Excise Police 10 heroin gram za som pariat point pathum le anei tu apuan man ruihlau dau bai puyan thakal zela Excise and Narcotics Police te chuan September ni somthum khan Mizoram le Burma inrina Chiaului Champhai district a heroin gram za som pariat point pathum le anei tu niapu lerin moya kum somli pasari zalu ta fapa tangsam champhai ni in chal anman hemi thua hian NDNPS act noya thu boy anziak lut ngalani US shutdown wangin thoktu nuai sari le singa an boy US sa budget chungchang in rem theilo na awangin nimina changkhan Donald Trump sarkar chuan shutdown atok le ta a
hei wang hian federal sarkar thok mi nuai sari le singa chuang te chun thok lovin lo nei lovin an oma heng zinga tam tak hi an hna chan zui theidin huna anding me kani hetianga shutdown ani awang hian ep to party democrat rorel na state som pasari te shek an ni boka New York chu shek na satber nin an poisa don tur dollar billion som pariat ti to pania democrat rorel na state dang som paru ka kaltur billion dollar riat po she na niya hei wang hian state sarkar hnuaia thok tu tam takin an hna an chan zui angai do na ni Donald Trump chuan shutdown na wang hian poisa tam tak an hum thei tur thu asoya Republican le Democrat te shutdown chul chana in puin anin beina sa hle ani USA hian kumsang khazakwa somriat pakhat nuwa voisom panga shutdown aumna ania shutdown omto zingarei ber chu Donald Trump president ani lai thawa kumsang ni le som pariat ni som thum panga chung shutdown kha ani ni kumle kumina chu healer taxi thar zakwale pakhata om explore Mizoram ina tarlan danin wahan achanga enin ni kumle kumina Mizoram chu wheeler taxi zakwale pakhat zialu thara oma ni kuma zasari somni pathum zialo ni in kumina za somsari le pariat zialu to ani heng chu healer taxi thar hi khoi khwa zialu nge tarlan ani lawa sarkar lam chuan heng hun chung hian aizola chu healer taxi permit an pe chuak lovin an lo sei to ani Mizoram football coach lempani anom nia shiat ani Greenfield FL Lushai FA chuan thuchwa siamin an minga mi bumkwal football coach anga insoi an om ni in an soya heng mi te hian mi chen khat ne na chain poisa an la ni an soi heng mi te mi an bumna poisa pelet turin an tia poisa an pek let lo chuan a chulang malak ma an lak tur thuan soi ni AAP in Synod Hospital in Healthcare an Zomdan cha antilo Am Admi Party Mizoram chuan thu chua siamin Mizoram Synod damdo inten healthcare scheme an zom chu lomomati rualin an zomdan fair talk lautin an seisel AAP chuan Synod damdo inten an mani rate in healthcare scheme hi an zom nin an soya sarkaret pa ngai man nilawa hetia kalani hi leinei na nia an shiat huan soyani chuti zong chu chanchin thar kan puan thei la chu ani e